بله گلی تماشا من هجا هون دبینن وها ده حب oda ku em bejin havze özel havze ku o be gireday malbata te malbata xwe hildi weri bikevi van havza divan havzan da o kêfa xwe bi dilê xwe bi qaydê xwe û malbata xwe û maliya xwe ji xwe re bikevî bi kêfa xwe û paşê derkevî herî deh heb ji van oda hene li vî germekê belê ez wiha hêdî bikevim hundir jî nîşanê we bixim ez bawerim ku pir xweş e tiştekî zeh xweş e yanî ev ya odek e tek odek e ku tu malbata xwe bi tenê hûn werin ji xwe re bikevne vî hewzê vê odê li xwe qapat bikin û ji xwe re derê xwe bigirin bi dilê xwe bikevin hewzê berê ev ya hewza zarokan e tu hundirê aynî odê da hewza zarokê biçûk e ku zarokê biçûk û tê da û bikevin germikê viya belê dûş e batak tu ji germikê derketî dixwazî û dûşa xwe hildî ji germekê derkevî baş xwe û belê lava bûa wî ji xwe hindir da viya jî lava bûa wî ye ev ya jî hewzê te û malbata te û maliya te û ji xwe re malbata xwe da tenê bikevî hewzê xwe vî hewzê wiha kî xweş evî ava hinde xweş berrak û hêşin û zelal binêre ew ava germ şık avekî xweşî germ e tiştî zaf xweş yani dayîna Xwedê ji Xwedê re çok şükür ev tişta li welatê agirî bajarê agirî û li navçeya Diyadînê ye navçeya Gihadînê û li cîkî pir xweş e belê û di binê çiyayê agirê da li binê çiyayê tendurekê da li navrastekî xweş ev odana û ev germikana Xwedê daye û miletê me jî evana wiha kîna anîne û holê ji me re pêşkêş kirine ez bawerim ku eva tiştayê pir xweş be hûn ku werin hûnê pir jê memnûn bibin belê vê derê bi van deh heb odê me ye ku me gotin bi zimanê me yê serhedê em dibêjin özel bi van odê özel van hewzê özel belê li vira jî kafeterya wî ka dikana wî sawuxê wî meyveyê wî gelek xizmetekî xweş didin li vê derê ez bawerim hûnê pir jê memnûn bin kî were wê gelek memnûn be belê xalo tu çawanî başî Xwedê zaşte razî be elhamdülillah Xwedê zaşte razî be xalo ev germika hene li vî welatê we tu çawa dibînî rinde serçava rahatî Xwedê wele ji ku baş e dayîneke Xwedê ye ava kele qaşe şifaye ne herî wele belê ji çi çira şifaye ka mesela ez apa çûna wanê guşkî da kevî hebû belê ew qender bêra doktor uğraşmış bûn jî ez hatim avê derî hira rojek du roja ket evî germoy hikmetê Xwedê Xweda Teala şifa da ket kevrê gurçikê te ketin herî wele belê temaşevanê heyecan dibînin apo bi xwe bi zimanê xwe dibêje bi devê xwe dibêje ku hatiye doktora çare serî nekirine li kevirê gurçikê wî ewî hatiye ketiye van germika bi şifa Xwedê û kevirê gurçikê wî ketine mala te ava te herhebî Xwedê zaş te razî be Xwedê zaş te razî be ka hele em ê çawa bixwin xwe de hes belê Xwedê ji we razî be belê temaşevanê hêca hûn dibînin yani gelek ji tişta re ji nexweşiya re gelek şifa û derman e niha jî li vê derê
دنگ بیش حمید گیهادینی رونشتیه لپیشبری قافتریه و احمد حاجی خالتا او هر دو دنگ بیش مه گیهادینی نه و رونشتنه ایجاویج مرا قایده کی وها هیدی بیشن انشاءالله لا شيخ دلالي وريلي 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 لو شيخ دلالي قال لي برانو جبونا خذينا ببونا شيخ دلال الدنيا قدي وريلي وريلي لو اخرت خذ دو الشيخ دلال حران أنا شيخ الدين جبونا خذي بنا الدوري شيم وريلي وريلي لي شيخ دلال قال لي بران وادو بما ديار بكراني شوديه انكيرا كيري قصوا بينما الساري دي لو خبقلي شيما قالوا البونا خذي بدي البونا شيخا دلال كوغ وزنا درد دي ويني خلوش كرابي مرة بيجي مرة شقال الحرارة زين وشبكم قلي قواتنا لو براش خبر ضاينا وليلي حكم براش بونا خاطري خذي بها من قنالي نفسو انسان چه هوري پریزاده اچه نبوين لو جوي سامون وريلي 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 لي شيخ دلال جان هي جان الشيخ دلال بونا خذيبه ايرو مياري كاين اللي دينا تياري وكاين مذي حمد من البنا خليل الشيخ اخونا دلال دكنا بنيا قلنا خاص بخشة وضاوي لو برا مقلي وكير خذ قبلك فصادق بني مرة تمام بني مكدنا عند فيضا بشيخ دلال الساكني اجخراي لو قهداري وكير اما ذي برانا وچنا جبال شيخ دلال فسادي كره جبال شيخ دلال خدي دزانا خبردا وكرفولا جندرما اجا جبل قمطاني اشيكاتي مكرم والله كليه وكير حكم بلا خذ الرحمة خذ باب جماعة قمطان اندر دي دلا زانو بردا باب برا كولي دا وسلو ستري وكير وريلي 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 ويلي يا شيخ دلا ولي شيكون دلال حنان ان شامي درجوا بلكن من شاميك واي لو سرهلو بدي برجبونا خاطري خذي به بزي مالا باب شيخ دلال قرانا البر بمرا وشري انقلي مرا خذي مرازي مراز خاضا بكرا مرازي مشيغا دلال بكرا اجا شمال الكلام رمضاني خلف قناقي بدن لا وجبونا خذي بحوا ليمين اللو نامني وني اخواني لي وريلي 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 لي شيخ ولي أريلي 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 لو يا شيكانة و سعادت خوش به سعادت خوش به بلی تباشمان ایجا احمدی حاجی خالتا
ji me re hevan kiramê hanê xweş ji bo we gotin înşallah wê bi dilê we be ez bawerim wê bi dilê we be piştî ku vê nasnama me ye o germika li gihadînê mala te ava tu her hebî Teşekkür ederim kardeşler razı olsun. Sen çava rahat et. her hebî mala te ava çavê te sax